lay pi barong bidan subhai pi ni ka thup khubor menta ka janmin shoban phai ki khubor babanya nya pet shoi ki mat bakongsan KUTNOH ka JINGTHEP vote hakawat NYNGKONG JONG election assembly ha JHARKHAND poi KUMBA ripu point prapunyo na ka SHISPA ki NONGTHEP vote tat HADUH bala PYNKUT ya ka JINGTHEP vote Jab ka SORKAR IALAM da UDDHAV THACKERAY ka KYNTHUP ya ka SENG SHIV SENA ka NCP ba ka Congress ha ka JINGIATYNJUH HAKHMAT ka IINGDORBAR ha MAHRASHTRA KHLEM THEP vote sama ki MLA ban mi no BAROH ki MLA ha BJP SHUWA ban PYNLONG ka JINGIATYNJUH Menteri Ketenaga Kamyadari Rajnath Singh Shillong baka Pakistan kaladram haka JINGHEPMAT Persha ya ke India. Bajab uklo ya ka tennis ka India LEANDER ya ka Davis Cup ya ka India Persha ya ka Pakistan haka limpong. Ki kubor ki babanya ka JINGTHEP vote haka wat NYNGKONG jong ka election assembly ha JHARKHAND kala KUTNOH mentakasngi. Haka ni ka ward la PYNLONG ya ka JINGTHEP vote haki khatlai tali ki constituency haki hinriu tali ki district ki KYNTHUP ha Chatra Palamu Gumla Garwa Latehar Bahalohar Daga la yo jingkhen ba ka jingwan poi jong ki NONGTHEP vote ka long kumba hinriu point prapunyo na ka SHISPA tat HADUH bala PYNKUT ya ka JINGTHEP vote haka por lai baje no pai sngi Haka ni kawat ki dan kumba SHISPA prapakandai ngot ki kertong. KYNTHUP ru ya ki khatsan ngot ki long kemi ki bela ai reng menta kesngi. Katu kat ni na ki kertong bapau haka ni kawat ki KYNTHUP ya menteri bakmi ya katanat ka kwat ka khia u Ram Chandra Vansim u he NYNGKONG ka Congress na ka jila u Ramesh Orao bat ki menteri SORKAR barim ki KYNTHUP ya u Dadai Dubi u Bhanu Pratap Shahi u Radha Krishna Kishore bat u Kamlesh Singh. UDDHAV THACKERAY balayalam ya ka SORKAR KYNTHUP ya ka SENG SHIV SENA ka NCP ba ka Congress ulajab ya ka JINGIATYNJUH bor ka bala PYNLONG haka IINGDORBAR tauan ka MAHRASHTRA mentakasngi. BAROH ki dan SHISPA ndri pokandai ngot ki MLA ki balaya Chimbinta haka JINGTHEP vote ban penpau ka Jingshanya ya ka SORKAR. Ka yathu ulampang ka Bishipor ka IINGDORBAR u Dilip Walsley Patel HAKHMAT ka Ying. Sangot ki MLA ki KHLEM THEP vote na pedeng BAROH ki MLA umdan uweiru uban yang Persha ya ka SORKAR na kadaba BAROH SHISPA sangot ki MLA ka SENG BJP kilami no Shabar ban penpau ya ka Jing Persha ban PYNLONG ya ka JINGIATYNJUH bor ha SHUWA ban yaw ya ki MLA. Kumban shipin kin mau biang haka Arpuwaiterik Urisau bala PYNLONG ya ka election assembly ka SENG BJP kala yo Jingjob HADUH SHISPA santali ki Shuki kat ba ka SHIV SENA kala yo Sanpunrio ke NCP Sanpusau bat ka Congress pat Sapusau tali ki Shuki. आप पर रखकर ये सारी कार्रवाई यहाँ पर की गई इसका भी हमने निषेध किया है सारे नियमों को ताक पर रखकर इन्होंने स्पीकर के चुनाव से पहले फ्लोर टेस्ट का ऐलान किया ये संविधान सम्मत इस प्रकार का काम नहीं है हमने इसका ऑब्जेक्शन लिया है संविधान के अनुसार जो सभागृह नहीं चलता उसमें हम काम नहीं कर सकते हम संविधान अनुरूप ही काम करेंगे इसलिए हम सबने इस सभागृह के कामकाज पर बहिष्कार डाला है Menteri Ketenaga Kamyadari Rajnath Singh Shillong baka Jing Pershang jong ka Pakistan ban HARKHAND badriat ya ka India kanum say sort dalilay. Ya ka niyo lakren haka Shillong jong ka National Defense Academy kabala long hapuni hadian bala DEP PYNLONG ya ka JINGTHEP parit ya ki batch ba SHISPA lai punyo mentakasngi. Using Shillong baka Pakistan mentaka sa marway hadian baka lapau pertay baka kershan ya ki kampentrim. Kam Shua haka ni ka JINGTHEP PYNKUT buram ba SHISPA lai punyo jong ka NDA kabala PYNLONG ha kadak walsla hinden kasngi la PYNKUT buram ya arspa prapusangot ki kadet ki ba pendep ya ka degree KYNTHUP ru ya ki banabari. NDA के 137th कोर्स की पासिंग आउट परेड का रिव्यू करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं आभारी हूं इन सभी कैडेट्स के परिवार वालों का जिन्होंने अपना बेटा देश की हिफाजत के लिए भारतीय सेनाओं को सौंप दिया है। आपने इस देश की रक्षा परंपरा से जुड़कर अपने भारतीय होने का सच्चा फर्ज निभाया है। आपने अपनी जिंदगी में सेल्फ इंटरेस्ट की जगह सेल्फ डिसिप्लिन को चुना है।
सच्चे और अच्छे भारतीय होने का अर्थ है देश सेवा को अपना फर्ज समझना और अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना। Manla ka shiterek unopra la jurakhe kum ka World AIDS Day. Bad pin kan mau buram ya kanika sngi la penlong ya ka jingrakhe ya ka State Level World AIDS Day ha St. Anthony's Higher Secondary School Shillong mentak sngi. Haba ay jingkren ha kanika jingrakhe ka balawan ya shimbenta di ki kanapuli nurse na ki nursing school baper ha ka nongba u project director jong ka Meghalaya AIDS Control Society u Dr. S.L. LEANDER ula ong ba BAROH ko wai ka perthai ka yatre ringkat lang banrat NYNGKONG ya kanika jingpang tat HADUH usnam arhajar laipo. Ula ong ba kapang pedeng jong ka jingrakhe mentau snam kalong ka imlang sa lang kala banwanra ya ka jingkala. Uba LEANDER la kentuya BAROH ki be shimbenta kamtami ki samla ban kiar bat yada ya ladi naga jingpang AIDS. Meghalaya AIDS Control Society has doing so much, has done so much to bring an awareness to our youth about the danger posed by HIV infection. Still, not enough. Not enough. We need each and every one of you to stand up together. Ka SORKAR hinin kasngi kala penjalan HADUH ka khat santerik unopra nakabenta bansir ka FASTag nakabenta ki kali banlat na ki jingshabat haki surong. Ketenat Road Transport and Highways kam haswa kalapin bana bakatarik bakado bansir ya ka FASTag kanlong haka shiterik unopra. Henry kanang ban pinsuk ya kinong shnong bakin yo bansir ya ka FASTag. Lapin jalan ya kasngi siya ka khat santerik unopra arjar khat khandai. Lapin tip ka tulong kubor na ketenat Road Transport and Highways. Ukloyala kay tennis bapaw kay India LEANDER pace haringkat ba ujivan nedon Chi Ziyan kila yora ya kanam lado haka jingila kay double jong ka Davis Cup kabalapin ram Persia ya kari Pakistan da Laila Not haka jingila kay kabalapin long mentakasngi Hanur Sultan kinong ila kay tennis ka Pakistan kata Muhammad Shoaib bat Hufazia Abdul Rahman kila KHLEM la banyale Persia ya upes bat ujevan hakabatang KUMBA sanpulai minutes kila job da nriu la iwe henriu la lai. Kakinhon ila kay volleyball shinrang bat kintay ka India kala yo banrung siya ka semi-final jong ka South Asian Games ka bakat lai. Haka jingila kay bakado haka group A kirang yala kay ka India kila penrem ya ka Nepal da arpusan la khatsan arpusan la khatlai bat arpusan la khatnriu kabala along hakat madu hinden ka janmit kakinhon yala kay ka India menta ka kinti kan yakon ya kawat baar haka group B haka jingila kay semi-final NYNGKONG ka banlong la shay kasngi. Kama shwa kani kita yala kay ka India ru kila penrem ya ka Bangladesh da arpusan la pra arpusan la khatway bat arpusan la kendai haka jingila kay bakado jong ka group A. Mentapa inya pe ya ka jinglong jingman ka sunbeneng. Kasunmineng ha Shillong kalong 4.1 degrees Celsius sa kapor minsta bat 0.3 degrees Celsius sa kapor janmit. Kajing singam ka haw-haw kalong lai puar na kashispa kapor minsta bat 0 puar na kashispa kapor janmit. Lakabilin tiba ka sunmineng kan siya Shillong bagi jaka ba marjan. Hasyaban PYNKUT ikubor ginyapabiyang sa shisiyan ikimat ba kongsan. KUTNOH ka JINGTHEP vote akawat ba NYNGKONG jong ka election assembly ha JHARKHAND poy kumban ripu ar point prapunyaw na ka shispa kinong THEP vote tat HADUH bala PYNKUT iya ka JINGTHEP vote. Job ka SORKAR ba IALAM da UDDHAV THACKERAY ka KYNTHUP iya ka SENG ka NCP ba ka Congress ha ka JINGIATYNJUH HAKHMAT ka IINGDORBAR ha MAHRASHTRA. KLEM THEP vote sa ki MLA bat BAROH ki MLA ka BJP siya ban PYNLONG ka JINGIATYNJUH. Menteri Ketenat Kamyadari Rajnath Singh laong baka Pakistan kalarema ka JINGIATYNJUH Persia ya ka India. Bat job uklo yala kay tennis ka India LEANDER pace ya
Ya ke Davis Cup ya khat ke India Persha ya ke Pakistan ha ke lempung. Te parlo ke tingin lapor siya bakot ni ke tukubor minta ke janmin handa be siya yang pi lesya ke si ha ke juk ke por ku play pi baro.